Ngibingelele abazali emakhaya nabantwana Prof Spear lo we-WTS Academy eyaziwa kakhulu ngokuqonda ama-boot camps, cross night, one-on-one, the boarding house. Cha, ngizale indaba ezimnandi ukuze sabazali ukuthi sine last dance camp engamaholide kaSeptember sukela kumhla ka-27 September kuya kumhla ka-4 October lapho sisuke sikhava khona i-revision yomsebenzi wonke ubalungiselela abantwana ukubhala. Indaba ezimnandi ke zithi camp ethi lapha eBluff eDurban and soqala ku-grade 4 to grade 12 nalaba ba-upgrade-ayo ke labo bamukelekile okwenza sifakele ama-grade amancane abazali bebehlale bekhala ukuthi nabo besala ngaphandle kanti iy'ngane ze-struggle lama-subject. Sinawo wonke-ke ama-subject nanokuthi umuntu akuveze ukuthi noma ngabe umuntu usukaphi noma ngabe yiphi province ngoba sinendawo yokuhlala shothi bayahlala bayadla abantwana bayafunda ngo-3,000 nje kuphela. So abantu ngeke beyisole abaphuthumeke ungena kuyo le link elaphezulu noma kuthi 0826727928 bese singakushike ngaphandle ukuthi noma ngabe umuntu usukaphi uthatha i-transport imbeke eDurban mase seDurban simthatha from Durban thina simuse kwi-camp yethu bese kuthi-ke ezinye indaba ezimnandi ezithi kune-study leave ukuthi uyakwazi ukuba secampini kuba ne-discount-ke uma ubile ecampini noma uma ungabanga ecampini vele uzojoyina mhla ka-4 October kuya kumhla ka-10 ngoba icamp yethu 27 to 3 bese siphumula kancane mhla ka-4 to 10 October i-study leave lapho uthola ukuthi abantwana vele suke sesikhave wonke umsebenzi lapho ngena u-grade 12 kuphela labo basuke sebelungiselele i-exam bahlala nathi nje basuka la after mhla ka-10 October sebeyobhala. So ke lapho kusuke kuphekwa ke nakhona kufunda sukela ekuseni ngo-8 kuze kube u-10 ebusuku. So ke sinalama programs amabili esinawo abantu abangasali. Sibonge.